Nisa sia Vilingi wa Mauvoo. Musiaisia mwendwani sielilika saa 3:30 cia wiyo tima tuku 17 mwaini wa nyanya mwaka ningilila miongweli na imwe jiutho cha tutambanie mwendeni wa Vilingi wa Mauvoo ngavikie na kusomethia na kumanithia maundu ala mavikia na ukitika muthenani wa umundi. Masito makwa nitawa Veronica Siombua Sharon Dinda no kwitha aitwa lila Mauvoo maitu muthenani wa umundi. Musiaisia akitukwate amwe mala tumanengete wito ndeni wa Vilingi wa Mauvoo. Ala tukumbanesie ni vamwe na ngusanisio kuendea kiwanzani cha ukui cha Tala kauntini ya Masaku. Umbano wa ngwatanio ya One Kenya Alliance kwa mausia matunda manu ukaulu cha kivendela cha usumbi mwaka ukite. Eshio maundu MWAIWA kutangaswa tawe musindi wa muthungululo wa chama cha Wiper ni nguo MASUMBA. Amoika na aandikwa kukulwa mevange kwitene na uthukumi wo. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udocha musiaisia tutambanie mwingi na mwiso wa Vilingi wa Mauvoo muthenani wa umundi. Ngusanisio no siende kukusiwa kiwanzani cha ukui cha Tala kauntini ya Masaku kati wa sako sia kam mita makata na naekana kam mita na makata meleana na sako ya naekana ikuani ya kiwanzani kiu undu ngali siayo siukuana na ndivi yendi kwi umundi athukumi masako sia kam mita na makata ni mavingie lelu wakuma kangundo kuthi ilovi undula utamba ikisie ukui lelu ni usu kwa masaa kauta idi itina volisi ya likila kati na kunyai cha enendi kwa nzeve ya kuiticha medhoi boni mutisia ni wakutuvingu ya Vilingi witu wa Mauvoo muthenani wa umundi. Kumana na ngusanisio sia thukumima matatu musini wa Tala ni sia kusiwa kwi umundi ithoko isi vicha muthenya wa kana kuma siambia ovala mawisa mavolisi mane wa ya mumu wa kuveta mavia lelu ni mavia lame kuthiwe vana thukumia matatu kavindani kalame vingite lelu wa kuthi musini wa ilovi kuma musini wa Tala. Mandu ma kuiva maitambaika kwa masaa kauta na mamateleva alama vangie mavia lelu ni kwa ya mumbini volisi mande na usiemana namo. Mithana wa katatu asikali magwete ntiangasi. Na mairo tunenga solution we awone kwanta vinga ba mayete ngali station tamino ya marano kwa tongi wa station abo ngali na mambio toto ane mambio to ya ngali zito yo asgali mwene na matibati ba tenda tikula nyene mayenda maunga mete ngali iso tetu yo mbakende mwene kivila wa kundia ukuani ya makata sako ndani kanimbithi esekana vevata wa kwithiwa na wiwa no kati wa makundia na usilikali ili kila na kuikithia kana na mwone meone wa mwanya wa na isioni ile inge waondo ikundi ya naikana sako inengeto mwanya wa na musini wa Tala. Chairman wa makata sako nitithitwe tena ngusanisio iyo sia mina chuma cha kwata chuma cha keli na ithiti ya maandamano andu ala matono mina no andu ma county government no ndo ithie tiule akokitu kuyukwa lakini naitu kulando ama umide na ito timandhiwe mikuanile yakyo ndakuya na kuya na mama yoka maikuya na ku na tiye ndathina andu abe kindu mokie mbeundu kumokie mabanda mwene ndi mamwe ayandu amelea nundu tekuya na mekuya na thiana ithiti ule nundu mekuya na thiana to kuzeuvia undu mekwenda izuni wendi wo kana sako yo undu meenda kwikia asandithia lamatanditha siava kuvina kiwanza na moni maende na kuya na kukaya vethiwe na ngwatanio kati wa thukumia matatu na kusuvianga maviasala mo alama ende na uvinyika kwithiwa mavingitwe mithenya ino yonthe ithia andu matala na ibetisia mbiasala taba stage twithiawa nondu elanga alisi ito sio thukuma makata sako na kamsako na siwe yane na ito twithinda twewane tazwara twine siomba mayo nyaba kwetesa makwase na nesane we twelaba andu maumya nande sia kwasa moka kobiane mayo tunenga ndaya mayo nenga no mabanda ya ne mathei setho wa na mewa makwatiane maikwendo kwatiane mbaito twelaba andu makoko lungwa kwa musie ni asiate ni ndakta brand motoa we bala wenga lokosia masako sana sia kuida sia otoye bukebela ne masako ne sio thoni akotala wendi wa maende na otoise mukomo ndunamba kuyania na kuyania kwa mwende kithiomo nunu la makethi wa maitania indivo vena kileso hiyo tiona ima bandi sie
moka silingi yana na 50 kwa masako na kwa ilobi silingi 200 of which ithio na itu tivio silingi 200 na tena ibasiwa 200 ila tena kuya capacity kala kana nenga ndoka 60% niwe ngalisio ngalangetwe lakini lete na twi gidio nde ona mokula mana kuya na naroko no itokto kugonde manongelete lakini tsako sio ndela ndo mane wako full capacity ne mana there is tho ona itu ite na there is no ndo late na kuya na silingi 200 na 50 ite makuya na silingi 200 ithi diyo nene obo watho tikita azi andu akula maumite makuya na ona itu titikelwe na account nayo ne yalite kulikilela ndo niyo ina mandate maunengane kula andu amekuma tikitika kuya nakuo na mama yuko maigwa na kwito ithiti yombika bau na juja zobewa ithiti ndathina lakini kwikita kizobe ithiti zo zioka wiyani onethe tithi moima mitoka hii tunite kuongamia kauno longeletwe munyu kumana na mathoa kivathukanyo kana ndivi yangali kuthi musini wa ilovi yu mathoa mangali meoneka maendelee na kuyanana na mumesekana maisi okete netina na maungamite na wase umwe nginya ila mewika mana aligeta mayazi ya na right now ni 250 to Nairobi na thola tikuana na no wozu mabuko na ko baikineka na aume malade diando ko yala mando amba basi mamungi makaito bai mo geto tiko wa muzie ya tilati ebinda itu ya ogelana tatana kitaiki yokela kila kwacha na maundu mokui kuendea na kuungama amwe maendea na kuongela mifuko yona langi mate uthukuma kundi ogolia ko tuzobi wewe kenda ne bo no likaba stage tu nene amo tu negotiate kenda imana ele tuguane amana ele kenda imana tuguane amana ratu o wewe oga ndiripotea Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kuma musini watala va matungulu nyenita wa Boni Mutesia Mauvoo angi makonetie ngusanisio sithitwe kiwanzani cha Tala nikana itina wa ngusanisio ila sithitwe sikusi wa kiwanzani cha ukui cha Tala kwi umundi ene ivila Masako kivathukanyo kauntini ya Masako nimethiwa na kikalo kimwanya na maofisa kauta kuma muveani wa ukui na muvea wa usesei kauntini ino nikana kumanda usungio wa kutua kumana na ngusanisio ila sithitwevo kati wa athukumi matatu ni kikalo kila kivikitwe ni county commissioner wa kaunti ya Masaku John Odengo ulawaelesea kana maundu yu nimekwaila itina wa kikalo kila chatwaiwa musini wa Masaku. Daniel Mongela enaingewa itina wangusanisio ila sithitwe sikusi wa kiwanzani cha ukui cha Tala kwi umundi ene ivila Masako sikivathukanio kauntini ino ya Masaku nimethiwa na kikalo kimwanya na mavisa kivathukanio kuma muveani wa ukui na muvea wa usesei kauntini ino nikana kumanda usungi wa kutua kumana na ivathukanio ila sithitwe kati wa sako cia ukui. Tumekuwa na kikao na wana sako ya matatu na security team kutoka county na NTSA na watu ya county government. Niki kalo kila kivikitwe ni county commissioner wa Masaku ulawaelesekana televa na ene matatu alame utula mwiyao kuma mudhani wao nini mekwitha mayose wa matambio alama ilite makimeo na elesekana kuvikia yu utalo munene wa thukumiasu nimekitwe mbini na watu ambao tumeshika ni karibu 26 na tutahakikisha ya kwamba watafikishwa kotini ili nayo wajibu wa mashtaka hayo, kwa sababu kama kuna jambo basi watu wanaketi chini na wanatatua na authorities ambazo zimewekwa kama county government is responsible kwa mambo ya kuorganize mambo ya uchukuzi, kwa sababu hao ndio wenye stage na inatakikana wao wenyewe wanapeana no objection letter wakati sako zinakuwa licensed ku apply a certain route. Yu ngusanisio isu kati wa sako kivathukanio jivo sako ya mita na ekana ovamwe na makata sithitwe siendee na kuonzia maundu ma kuiva kauntini ya Masaku muno kiwanzani cha Tala vala yu county commissioner wa Masaku waelesekana vaingali ikwitikilithwa ukua za wa kiwanza kicha Tala na thingilile kana no mvakavethiwe na ngwatanio nthini wa uthukumi. Na tumekubaliana kwamba kila mojawapo atakuwa akibebea kwa stage, na kuanzia kesho watu ya county government wakiandamana na security team wetu wataonyeshwa mahali ambapo kila moja wao atakuwa akibebea.
ono wiovo atongo ya masakoi ni mwanania kwema kwaniwa unatina wa kwithiwa na kikalo chu kila chatwaiwa kwa masaka utava musieni wa Masaku. Daniela Mongela, Mungu TV, kauntini ya Masaku. Umbano wa ndongoi cia ngwatanio ya One Kenya Alliance kuya musini wa Naivasha winavikia na usia matunda wanu ula ukokitia kivila cha usumbi na tikiti wa hoka ndini wa unyuvani munene mwakani wa ngilili na miongweli na ile One Kenya Alliance ni athingilila kana yamba utwaisia unenanya na sia maila mekuona tasina uoni tawo matanamba weta mutongo yula ukokilia kivevelo cha ngwatanio isu kavina nikau ngwatanio hii ni aweta taika kwa tambau utwi wa koti ula withinikia makwani ala matungwa iko yulu walivoti ya BBI. Benjamin Mwaka enailivoti. Wikwatyo wa NND kwa ngwatanio imbia ya One Kenya Alliance kunenga na utheimu yani huku kwenye uteti wa usumbu wa mwaka ukite winania kwa ivinda ingi umbanoni wo wa mitheneli wa Naivasha ula wathela kwi umundi na vandu vake meweta meenda mwana na ivinda thianeu kuendea kudenanya na ndongo ingi no kanaitina kuka kuvikia wigweno o. As the Great Rift Valley Declaration, we hereby therefore unequivocally state that the One Kenya Alliance will field a presidential candidate in next year's elections. We don't have a timeline, but in due course we are going to announce the flag bearer of One Kenya Alliance. We are still talking and we shall let you know. Umbanoni huu wa oka member a ni mewe nakana utio wako tuwa pili wakatano kwenye BBI. Wina uito kuo ni kuidhuwa mo ni meyumbanije kukwata mbau. Wimuseo kana wimudhuku. Indeed, we are also aware that the Court of Appeal is set to rule on the Constitution Amendment Bill 2020 this Friday, August 20th, 2021. As an alliance that believes in the rule of law, we shall accept and respect the verdict of the courts. Irrespective of the outcome, we wish to restate that our resolve to be the leadership committed to seeing a One Kenya shall continue. Ukewa withiru kukonya mwana wa chama cha KANU ndino wa ngwatanio hii na umundi ni manikasa nzumbe wa wanda kana mome ndini wa oka mbe na muthia me ngwatanio ni na vathingwa kusioka itina. We want to tell you as KANU, as ANC, as Ford Kenya, as WAIPA, as members of parliament, and we are solely behind our principles. And whoever they will give us, we will back him fully until the end. Because 3 months into an election, we are supposed to be entering into either alone or we are engaging with others of like-minded. So today, I can assure you and assure our party members that KANU is fully in charge of its decision to make sure that we give the best to our members and the Republic of Kenya. And I do believe this is the train that will get us there. Anyanya kivathukanyo mangwatanyo hii ni makathieta mbia ndongo isiasia maiku kwatana. Anyanya hamwe ni memba meyungamie Majubilee na siama ingi ila siai mwambana nasa unyuvanini muvitu. Na va kwa oka meweta nivo vena uniko kwa nthi ya Kenya. We are here to consider the future, not the past. And in the future, we have said we are moving as one team in One Kenya Alliance. I can assure you that there are very many members in Jubilee who find expression and find a home and see hope in the dream that One Kenya Alliance is selling. Uchumi wa samawati umeangaziwa sana na bidhaa zinazopandwa pwani zimeangaziwa kwa oka. Kwa hivyo naomba ndugu zangu watu wetu wa pwani waunge oka kwa sababu hapa ndo tutainua uchumi wetu. Uchumi hauinuliwi na propaganda. Unainuliwa na manifesto na kutekeleza ile manifesto. Na ngwatanio hii othi kunia maleve kukilio kwatu kwanthe katwa maundu ange maingi yethwa ikomana ingi kutambu cha kuleta na tinanga mithenani ili vana kuru. As we even give full commitment to One Kenya Alliance, we want to assure Kenyans that just as it has been our motto, we are going to make sure that there is zero tolerance to corruption in this country. So we call upon the IBC to move with speed in terms of preparation for purposes of free, fair and credible elections.
And those of us who've been telling us ati tujipange, ati tusipojipanga watatupanga. Shida yao ni nini? Wawache kama OKA tujipange, au waendelee na sera zetu. Sisi pia tutauza na tunauza sera zetu. Onetina wa umbano ukwetokana niwo ukwithiwa witumika kumya nulo kwa kilia kivevelo ngwa ngwatanio ya One Kenya Alliance. Dongoi cia ngwatanio kwa ivinda ingi sinewena kugonya mwana usu. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava mukawani wa Great Rift ni Naivasha, kaunti ya Nakuru. Yanitoa Benjamin Mwaka. Eshio Maundu Mwaiwa niwe musindi wa muthungululo wa chama cha Wiper na ula unatwaiwe nthini wa ward ya MASUMBA kuya kibwezi ya uthuiloni wa Sua kauntini ya Makueni. Maundu na ula unasindie na kula 334 yu akatumia tikiti wa chama cha Wiper kukitia kivila cha MCA na kila kinatiwe kikithi itina wa kikucha ula una MCA Harrison Ngui unyuvani munini ndini wa ward ukatwewa matuku 14 mwai wa 10 ni mwaka huu. Tina wambea wateti tatu kweyumilia mayenda tiketi wa chama cha Wiper nikana kutumia chama ke nthini wasakuwani munini wangu MASUMBA ilai kauntini ya Makueni na ulova niwe matuku 14 mwai wa 10 mwakani huu. Chama kine kilasimikia kutoa ise muchujo kana ula wita wa muthungululo nikana kunenga mukuni wa kula wa wodi vuswa kusakuola mekwenda okile kivendela cha chama ke usakuwanini usu. Nthini wa ituo 31 na ile vinguwe saa umwe kwa chani ene nthini mavikia kusakuwa katikati wa Eshio Mwaiwa Abana Skioko Peter Kithendo na Benson Maingi vala masaa 10 tina na ile ni saa 11 sia yaweyo ituo vingiwe kula kutalwa na ende nene maituo hii kutonga mausungio kitune kinene kila sokoni wa MASUMBA. Wodi ya MASUMBA ithiaona kunima kula 11 maana ili na 61 ala andikithia kwa IABC akunima kula 391 ni mama kunie kule sesone ya muthungululo wa chama cha Wiper kila ni kilungu cha 39 yolwa yana cha kunionthema kula mawodi ino kulila sia kunwa suo ni kula 391 isu ni about 39%. Katikati wa kula ingilina 391 ile kuniwe Benson Maingi akwatie kula 306 Peter Kithendo nake auma na siake 374 vala Abana Skioko kwatie kula 341 na ende Eshio Mwaiwa akwata kula 334 vala utangasiwe musindi wa muthungululo o Benson Mulandi ni woza kula kula 303 Peter Kithendo na keni woza kula 374 na Abanas Peter. Is it Albanas Peter Kioko? Na keni woza kula 334 Eshio Mwaiwa na keni woza kula 334 Valaka vinani kauna ingiwe lengelewa kukile kivendela cha chama cha Wiper usakuwanini monini wa wodi. You have emerged as the winner to be the Wiper Democratic Movement flag bearer in the coming by-election to be held on the 14th of October 2021. You will receive your nomination certificate from the National Election Board at the party headquarters within 48 hours. Ainene tina wakutangaso musindi mwe wano makathi ya sindani make kwa kutoa isia kampeni sia muguo itena nduthi na inge pia kwa kwetikila mausungio. Na sene mubeani tuisa hivya otuendeno kuna kampeni tineiwa bana tuneviki ya kuvitu na muno na uneti kura akwaneja kura na kaya kiafrika na sa kwa undase ni mubea muno Albanas na dingi no utatie kunze mjobaki takani neta nyutea Lundu ni kila sio ndibiti lo bandu gewa Albanas yes lo jao
ombe ya imanda kura uwe mutiani wambe kwa MWAIWA mutiani wake lenosa kwa nine aisindana na ateti masi ya maila inge mbalaka vinani kakambeni sio kwati wakokwata mwaki umendi andu alame otoa isi uteti kweka ukwanzi ila sielite na kutoa isi uteti wena muwa kwa vaita wa mwene nthi na ula ingi ni we mukuni wakula Kilando no kudia ni kampeni osito kwa ekalimangu MASUMBA ward tuhakikisha nota adumisha amani titi okura kwa mugo na tuikabikia kwendea kuzoza na munoni kana wisaidia nota asubi ya kesi yokutuminondo itina wa kuna kura bayo binainge yukite Peter Kithendu ulani umwe wa alame usindani ya tiketi wa chama kicha Wiper no wetieto kuungama itina wa MWAIWA valanthi ni wakilacho nekieta kuthimba ula wa MCA wa mbe wa ward 8 Timothy Maneno na ula ingi okwite kivila ki waisie kila ni mukoli atuko ni siasa cia MWAIWA angalau tuisekana kitu ambe yo munthi ni tumina nanye ne mwatho nundu nyivandu na ligani ne siva yuma failure nene sena sana tukabiliana na nene na mubundise na mwa kusima na munene kutundu na muini ni sio sima thina kwa MWAIWA I'm ready to support you na ningo konya kana na munene zikethekane ndo ano atoke to kwache ketheka mwangi Ndilivotia Mutongoi TV kuma Masumba kaunti ya Makueni ninye Kennedy Mulinge andiki na andu ala andike ni makulwa mambiye kwivanga kwitene kavinda kana mena vinya wa kuthukuma ukulyo u waumwa ni Shedrack Musyoka kuma kauntini ya Kitui na ula ni ofisa wa uimi uthumuye wia otondu Onesmus Chalo ukutwelesya Musyoka athumuye wia ambisya uimi wa nguku na kuithia nzuki musi kwake. Shedrack Musyoka na ula wathukuma ofisa wa uimi kilioni mbunge cha Kitui ya ithio kauntini ya Kitui ni wa makulia mwika na alame wia ni kusuvya ilovya ilame ukwata kuondwa uni wo mamina na kuthumuya wia uwe uketi na wa mutinda kuthumuya wia wake mwakani muthelu vala wendesi withia wa nguku nzuki na makuyu musini kwake no kana kuyukile kavindani ka utena wia aiweta taundu wa kuthangasya mwio wake ni retired officer wa Anglikasa na ipindesu yonze ya kuthukuma kwakwa nithukumite southern that is Kitui South ngathukuma naambia mutha nathukuma noma mutha na ndi yathi noma thi noka ekutha noka kutha noma kutha noka mutomo noma mutomo nokie ikanga niko nokie retire na nenoka na retire last year June nathukuma wa extension wonse ni kubundisia IME oboa kubanda nesa kuithia nesa in general nathukuma wa wonse kuithia nesa unlawa ile ku vaccinate nguku ciaku unlawa ile ku vaccinate ng'ombe ciaku unlawa ile ku mbemba ciaku all that in bamusi tikendu cha kwambesya kile kiboneke ku improve nguku ciaku la na ethacia whether ni improved nguku nene itona kwithia siene na bana metoke within 3 to 5 months ukwitha ni nguku itona kwiwa na andu manondo na ngi improve my actually nenda ku specialize na white meat na fish bond baya within ndo red meat ni siatie mathina with the problem ya nini na ngi specialize miato ya kondo na specialize it within improve yengivanga mwemioni wete nguku mbewa yana imwe nzuki na makuyu otondo ukwelesya undula usiethesya nguku ciake withia wa nguku na nzuki wenda okwati o munini indi wembesa siva kuvi nguku isu siamina kwalecha by tomorrow ngosa tuzitu tuanze either ni twetuoka training yake ngitumia mbiso ino kwa mute na ngitunengele nguku ndio ngasia ikakuthelilia ini tunengele tu separate na ngitunenge mute kuzilambiso nino kana undi ngukwezi kwaliza sile othandi kwenda kunenge mute na mindo atena mbiso ndona kunenge tusitu ngukwemwe na izo ngingemenenge mathai immediately igweke ingi alije usenyo wa mwimioni kana nonyuvite nguku ciake na yuva ena nguku ila ilekasia matumbi moka na ena nguku ila ikomea matumbi kana kuvwikia na ena nguku ila yeya usui woka na ila
sina wei museo kana iletawa mothering ability. Yunguku isi akulecha siamina kulecha matumbi asu ni wasa ainenga nguku ila unyuvite sia kukomea matumbi asu kana kuvwekea na ende matumbi asu mamina kwalikwa ni wasa atuswi ainenga nguku ila unyuvite sia kwea na uwonde utumitu evinda yonde ayekala ena nguku. Ine kagumya lusitu iwe yonu nguku otumia noga kumya na namina kumya mintroduce mother yangu yuo ni ikokela ile pe mother yangu ende na kugwekea na azuma amina kwaleka ngime ko the same with ene akwekea mother 3 times yo gwete wekata iba ko bela bangu kusia kukwekea na sia kwa yatuswi yani kuthia uya ni kugwekea na bela izi kuithia tuswi na nguku cia mwimi uyu ciikusa ni Mauvoo nundu ni winenga ndawa undu vailite. O ingine wambisie wei wa nzuki na makuiva musini kwake otondu ukwelesya. Ya minolecha ni osa akaindwa igwiki obu. Yo itho kamuti kana kabwila kwa se gwiki obu. Na itha ya mino kumak na uko ka kwata ngugwezi ku college ndule ku ina mindwate itata like isugu itata ngutha mathani no siyo ile kilianze su ino siyo ile thana ndo baingwa kendo iko tata ndilivote blingwa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Musiaisia ekeitu kwate uthumo munini lakini ndukathivasa nitucokethetie mituki na Mauvoo mbeange. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya NZOVI. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila muvaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kuambia saa 12 na dakika 40 cia weo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Watindata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni pete muthenya wa kuwa kwaila na wakwendesa nyi muthenya wa kwa musiovyo na yu ni na ukethiana na uthote kilungu ni kicha wiane wia pala tusia sema we meki wathukani toka mandakana mawiane matona kututevya na indi kutotea kakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela hebu ndeve sienu nenge te aume education nundu ni wivo na ni ukoka na lazima wakwatambia za tumano ndo itumia neta Mundu ithi aya nda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanye nandu pe soso wako iba ya musi ute wewe aloni eke wewe mwana ake no wosi aloni na kwesa kwepwana yunde seloni na andu yikalanye na monesa maga kusoisia nduka Nini tawa Steven Mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha wiane wia wina kwa Steven Mwamava Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune.
Unaweza kusikiza wimbo wowote na free internet kutoka Safaricom. Burudika na mziki kemkem mkononi mwako na free internet. Bonyeza *544# leo kupata ofa yako. Browse bila was na Safaricom. Ni na udhocha ingi musiaisia twende na utambania imwe. Mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga ni wasia tavena vata wasia sasia umwe nikienda kusia idhoko mbe na itina wa unyuvani munene wa mwaka wa 2022 ayasia vevata wa ndongo ikuthukuma vamwe kwaka ndi ya Kenya ainenea musini wa Nakuru. Raila ni waweta savali ila wambisia yevaniye kuthinikia mathina ala mekumbila ene ndi ma Kenya tamaundu ma witi okavindani kau mutongoi u ni wathingilila rege ya BBI tayoende. We cannot continue burying the truth that our country stagnates every election year. We cannot continue lying that ours is an equal and happy society. Sooner rather than later, the truth will catch up with us. Indeed, it has caught up with us. We need to build a nation where leaders exist to serve people and not to lord over them. A nation where meritocracy shall replace mediocrity and nepotism. And a country with zero tolerance to corruption. Our society is diverse and divided and complex. No single man or woman can be our sole messiah. We therefore have no option but to build inclusive political processes. We must therefore urgently embark on uniting, not dividing our people, not pitting people against each other, not pitting the poor against the rich, the young against the old, one faith against the other, tribe against tribe. That our counties, a county like Nakuru, should be a center of production, so that you have manufacturing, you are selling things, our young people are employed there. Wengine wanataka the largest community in Kenya wakuwe followers yao, achiwafati hawa, na baba anasema tukae kwa meza tujadiliane. Nani kiongozi hapo? There is no way we will agree to go to opposition. Kuna mtu hapa anataka kwenda opposition? Watu wa Mount Kenya, vile umesikia, sisi tumezoea kuwa ndio tongoza. Sisi ndio tunakuanga kwa serikali. Munini wa Musumbi Dr. William Ruto ni wasia kukwatanya a Kenya ndini wa chama cha uteti kina uthyu wandi ni kutethesia kwete maendeleo. Aiweta nicho kitumi manasewise chama cha UDA. Ruto ainene akavinda kala ethoketie ndongo isia makanisa kuma kauntini ya Tharaka Nithi musi kwake Karen. Niwaweta enendi maisa itikila kwanwa ni ndongo ila siusovya siama na ngwatanio sia kiuteti misingine ya kimbai. We are witnesses that by uniting people in a national political party and national political movement, a lot can be achieved in matters development. That is why we refuse to be divided. We refuse to be driven into tribal parties, because it is in tribal parties that division and hate reside, and we all become losers, because once we are divided, our strength is reduced. Si ni kweli? And that is why I am asking you, we decided about 150 members of parliament decided
that we will not buy the politics of division. We will not engage in ethnic parties. We will unite, form one strong national party that will unite all the people of Kenya. And that is why we have the United Democratic Alliance. Na tunawaomba mtusaidie katika hiyo agenda ya kuunganisha Kenya. Kwa sababu tumeona faida ya sisi wote kuungana katika chama ya kitaifa. Tulifaulu kama Jubilee kwa sababu tuliunganisha jamii zote za Kenya ndani ya chama moja. Tukajenga reli, tukajenga barabara, tukaunganisha stima, tukafanya technical training college, tukaunganisha maji, tukafanya maendeleo mengi kwa kuungana. Lakini wakati chama ya Jubilee iliingiwa na hii pepo ya kufukuza watu na kusambaratisha chama ya kwa sababu na sisi wote tukapata hasara. Zama nilikiye na kuatia meao kavindani kala Sheikh Juma Ngao ni ya mutula mote hali nundu wako tumbithia Mauvoo makana thayu wake we muisioni ndini wa mitandao yake ya mikumukaniliye otondo Angelina Muse ukutwelesenikana zama hii ni ya mwenda ali akunelivoti kiseseni cha volisi indi ti mitandaoni yake ya mikumukaniliye. Zama nene ya kunengane utaindini wa dini ya Kiislamu kemna knia mwenda muyumbe wa kiliokia uyumbe kia Nyali Muhammad Ali kuatia meo ya 10 uneni mitandaoni uneni ula kwenye usesei wake kuidhiwa we muisioni Tadomo. Mimi kama mbunge wa Nyali kichwa changu kitakuwa halali kwa uhuru wa wana Mombasa na sitokubali wala kunyamaza watu wakidhulumiwa. Njama nazopangiwa nazijua. Fanyeni mtakalo, mimi siabudu mingu binadamu. Waziri wa usalama wa ndani, Inspector Generali wa polisi, DPP na DCI, hili liwafikie, maana maisha ya watu wa Mombasa yamo hatarini kila kukicha bila ya usaidizi wowote. Matongowe ni mwene kivile wanzama Sheikh Juma Ngao ni mamutula moti Muhammad Ali kwa kutumia nzia itemba ilikuwa kutanga sa usesei wake kuidhiwa we muisioni vandu va kuatia mia undu vailite. Mbunge wa Nyali, matatizo ya Muhammad Ali na activism hata baada ya kuwa mbunge bado yeye ni activism, anafanya activism activities ambazo ni za kisiasa. Activism in politics wakati wewe ni mbunge ni jambo ambalo unapaswa uliwache. Na propaganda na urongo. Activism, propaganda, uongo. Narudia, ana shida activism, propaganda na uongo. Wanavome na Ngao ni waumia wetano kwemo vya wa usesei va Kenya kulikilila kati aiweta kana uneni wa Muhammad Ali tautonya kuvalukia sekta ya utalii va Kisuani. Na vile vile ninge shauri mkuu wa polisi na kitengo cha NIS wamwite Mheshimiwa Ali arekodi statement. Haya maneno anayotupatupa kwamba maisha yake hatarini, anapangiwa njama za kuuliwa, akifa Mombasa wajue yeye amepangiwa njama za kuuliwa. Haya ni maneno mazito ambayo yanaweza kufukuza watalii kuja kwetu Mombasa na nchini Kenya. Haya ni maneno mazito ambayo mbunge anatamka. Kavindani kaune mamwenda muyumbe ukuithiwa ayati ya miyao takuandikithia livoti ya muthemba usu kula kwimivia ya usesei na kwivetangana na mitandao undu ula mawetata utonya kuwete wia kwekalima county A ya Mombasa. Sasa kwanza ndugu yangu, kama unaona usalama wako kwa hatarini, you report to the Speaker of the National Assembly. Si WhatsApp group. WhatsApp group kwa cheo chako cha ubunge ni wrong place to address that issue. Ni mtoto mdogo kwanza, na ulipendwa kwa sababu ya ujasiri uliofanya wakati ule, na tukafikiria kwamba tukipeleka bunge ujasiri ule utakuwa nao. Leo hii umegeuka kivingine. Tushauriane, isiwe kwamba ikawa ni sababu
kwa sababu unaweza kutoa nafasi. Kwa mji wa Mombasa kuna vijana sahii wanasikiza sauti zile ambazo ni za viongozi ambao hawaeleweki wakizungumza. Ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Amuika ni makulua kwithiwa na ukumbao wa kwiyumilia kulika utetini mwakani ukite nikana kuvindua utongo imuthuku ula wende na ukusi wa isioni kivuthukanyo uwanenwa ni chamata Felix kabindani kala watangasa kukitia kivila cha ujumbe kituini cha ithio unyuvanini munene ula ukite bala weta utalo munene wa kuni makula ta amuika na tavena vata munene wamo kwithiwa ndini wa utongo isilikali ni nene na sia mitiuko. Onesmus Chalo enaingewa. Chama tanola watangaza kulika mthini woteti mwaka usutwa athi wangirila miongo ili na ili nuwawetakana wendi wake munene ni kusenzi utongo imuthukula wende na kuvinyea mwene nthi. Hainena na andiki Mauvoo musini wa Kitui nuwawetakana mwikani mwameno watalo munene na maina mianya serikali nene na sia mitiuko na ini efuso ya amwika kulika mthini wa uteti na ukumba unondo ni hakio. Numite Kitui South kwa yathi ward na ni mumuika na ni mundu wa muika kwe mathina maingi muno pyu ala andu ma muika mesela na one of the problems ila sithazi kwe ni kwithia ila pena gap ya utongo yu kithia mumuika ndevo nthini at the end of the day ndaka manthana thina wake muthino nomwe oitwangie katika election no few months to come nenda kuwaja muika onthe pyu twikethwa na via tu malocate twetie yivila tuthi twa manthe kura kula kwiandu in fact amuika nithi na percentage nene muno bio yako ni makura na nithi na yote represented katika both county assemblies and the national assembly ni mukulia amuika onthe tumile ala twenda ivila tumile tuthi kula kwiandu tuthi tukaboya ivila tutena wia onomwe ni kwithia ibinda niyo hii na itapa ni itu. Chama tanwa wetakana utongo yula wivandu ithite wikwata mbuma walonyo makukilia amuika katika matukwazi muthebi mapeto kati tuonete kana ni kwithitwe atumea me katika utongoi ibeti si katika utongoi lakini ulite kwenda fresh thinking katika utongoi twithe tuna shift katika utongoi nikamba usethia mumuika ni wakwata mwana wake na position yake katika utongoi ula ukite personally ni katika kinyang'anyiro cha kuite kivila cha mbunge wa Kitui South na tuisio kanetina na tuigwe buya nundu wa kindu na tu maluka pyu nikemba withe ni twagisha kana mawoni ma muika monthe pyu mekati ni methukiswa katika both the national level and the county levels na ni lazima withe ni twete change nithie na twikwambia kwazia tatwika twabika uneni wotu ketha twi atongoi utongoi witu ni wa oyu na ni oyu nikemba withe ni twa make change ila yonthe pyu tikwenda ku amuika onthe pyu ni mukuliti Kitui chonthe pyu mazakuna makuena everywhere else amuika onthe tu malukeni nikemba tu manthe kura kula kwiandu twitie utongoi twikale katika nafasi isu sia utongoi. Uneni wake no akwatwa mbone Dennis Kiliku na kola watangasa kukitia kivila cho yumbe cha Kitui cha kati aimenda amuika kuleana na unyuvani wako nengwa ilovia indi kunyuva motongo iwe na kielelo cha maendeo onduma na kwa kandoto sio muno ngokulia amuika mayumile muno mitivila na ilo wiki miaka 18 sekani yo nino imeka muro na kovwa ukatwana ukathukuma na wako na kula na wako na akula nenda tukuna na akula na yobe anotele no kuna akula na nito nete muno emeka amuika muno maiwa maundu ma kuna no teti ma kisiasa kila choka akili ni mpesa na maiwa isho ya mpesa nundo twatwikise siata situ sia ku kenyeno satwike ni sia mpesa na Biblia tu ya utongo uma kwa ngai Biblia ya tu ya utongo uma mpesa ni kula is not utongo tikuhusu mpesa utongo ni kuhusu maoni nundu tu wa ndino ya Kenya ni itu ndini andu nandu nithie na nithie umundi na nithie uni ko tumile be mundu ngokumalanda uko kanza atuzobite ndino ko mayuthi monde balamwi alamo moki wasio swa keleku ma Kitui Central ngomukula mungwate koko alapia mako amasako na mama kuweni mwikola we no kwate koko. Dennis nwaweta mutalatala ula wikitwe ni nzamo nyuwe na mipaka IBC wa kuikia kiwango chilovia ila mutetika na alama kuiti vila kivathukanyo sio tongoi mele ni kutumia mutalatala usu tawo VINYA amuika aingi kuitia ivila unyubanini munene ula ukite wanaume tukanyetu nonie
IBC manenga imetalatala kiwango fulani cha mbezi la melo tumia ukiwa ujana kwa makibela cha MP wenakana milioni 300 you seriously una miaka 35 na below youth umia 30 milioni ba Ndilipoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Kivu wa kivalo cha chani kuya changamwe kauntini ya Mombasa Ben Mutunga ni wakulia enendi makisio kiu mevetangane na NZOVI mbatane aiweta tamoisio kwa madhayu mo wakavindani kau Kivu Mutunga ni waumia ukani muvyu kwala meukwatwa maitula miao na kuthenga NZOVI isu mbatane ayathana tamekose wa matambia mai maki miao. Angelina Muse ena inge wa yonde. Chifu wa chane ila isab kauntini ya Changamwe Ben Mutunga Valasa ni umya weta na kui ekalimaki siyoki kuivetangana na uki muvatane ovamwe na kutula miya eweta kana alama ukwati kana maitula miya ni mauvikia kuose wa matambia metu maki miya ni ndakuya kila mundu bai mundu wailete kuika makosa ndeto sia kutwika mundu nuendio nywa ndeto sia kutwika nuendio ngea weko you'll face the full force of the law nanasia ando maitu ni moni what happened in Bahati ando manendio kunywa kiolela then we lost life na ela tuasia maisha. That is a very expensive item for the country in terms of the economy, in terms of social life. That is very expensive. And kila mundu wana what has happened in those areas. So nikulia andu me calm na kila mundu concentrate na ndola wake. Na balogu we constrained, please consult. Kavindani kauni wawetakana ni maende na kusimana na uki umuvatane ni kana kukitana na uo kuikilia kana wina ete moisio nduani. Unyua uki. Kwe uki ukama neighborhood. Ila tumia mo nyua munadhi nondo munadhi ni regulated. No ulikao kukwe vindelo kwa patrol kiza kwezi watu sovatu wa changa. Na uni watu ende na crash kweza kweza ni wadhela particularly mutaa wa Murolongo na mutaa wa Matangini niko kwa kweza wa incidences nondwa tupakanite na Bangladesh na allegations bingi tuika ukiusu uma Bangladesh. Kavindani kauni wawetakana siko siaka wake misita siolekete na akuli ekalimake siyoke kuvikia kumanda counseling ni kana kusi yambanga siaka umiwa na kukwata meisio. Ya etambesa mbingi ya relocate ya di Naivasha na zeni tutiro na families mbingi ukiza kwezi okwati wo wenzi. But nini nene tena tumia mamutaa nganena na makanisa nganena na all the leaders weza with their cases ya mudembozu sia umila ni manjaribu kumediate na ila yetho hii extreme then to in alternative ate kosa legal action kwa ula udurumi alongi. It is both sides kwene ibeti sina ndeto kiza kweza nisi usukuma mume muno na ela ya the extreme then kila mundu ena right ya ku face the law. Wanavomwe na uni wawetakana kila mwai siko siaka wake misita wiki yako livoti wa aiweta siko 10 taima wiki yao visini na maufiki ya kukitana nasio kwanzia ila ya elite. Those are the main cases ila si vedo siko kwa ingi ando makosa na ako ya mutani na idilo wanayo ni atuyala mekuku na pastors ila si kuku on the ground. Makime mediate either la lakini they report to this office. So on average katika kila mwezi ni tukwata kesi ya jinsia around 10 lakini yona sisi majorly ni poverty. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Muse. Musiaisia ni utungia muvea we mwana nundu wa kutambanya na kwa kuma saa umwe na nusu ngina Vilingi wa Mauvoo wa saa itatu na nusu sia wiyo ni utungia we mwana nundu wa kalandini wa mitambo ya Mutongo TV ngwatanio ya mukamba vau ni kutua vika mwiso wa Mauvoo maitu muthanani wa mundi alawa ituwa ninye Veronica Siombua na Sharon Ndinda edha aitu aliwila Mauvoo maitu kwanzia ya meko ni kuendea kituku utuku museo utuku mbovo na indi tukomane ngai enda kwa oyu tiwa Inesa.